keyingi кезекте биздин өзүбүздүн досторубуз, жигиттерге кезек бермекчибиз. Кара Жорго бие. Кара Жоргону эми баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Бул илгертен бери бий жорго таптап курс алып эл бейбитчиликте жашап турган кезде пайда болгон бийлердин бири болуп саналат. Ошол кийинки сөздү катайын сиз англисче бир түшүндүрө кетсеңиз. Kara Jorgo is a lively and fun dance that Mr. Paddy and Jivan Holstein. Kara Jorgo is a dance that reflects the living condition and the character of the people. Our young men will present to you Kara Jorgo dance on the stage. Let's meet the young people! жігіттерге дәуірде қолшаулап болсын, емне деген түріктер болсын, бұл жақта.